Let's go. Manu nakini ki MDC ka KHDC ki bawan pai biang bat manu basya pencong tajno haka arpu wei tarik benai bear arjar arpusan hadu sipongut ki MDC pumi aireng shu ka election cha KHDC ka masalong haka arpu wei tarik lasem benai kandai karai ka bakatu na betai ki pajba jongki arpun dai tali ki constituency banjit biang dagi ju lani banjit thamai no ya ki MDC jongki tang bahaka ni kenti bamata la sakiru badai ka election ka bakam pelatam na baki don bun bahaki MDC ki bala song tajno na ka kam election da ka ba ailat no ikiwi pat bandon ru ki bala klat no na kani ka partai tang kata ki don bun bahaki MDC ki bala kaliang no ka uniform na baki don baro sikata da ka baki lej banekuno na ka wipat ka parti ne rai banekuno kum kurtong simet habas dang na riboy district kabadon santeliki constituency lasaki batang saungut ki MDC ki bami ban aireng biang kata kalong UMDC ka mohati ubachas marngar ubadai ru umli kathan mentau larai ban tenran din no ban ailat no yakiwei kini ki MDC ki ban aireng biang kentup yo ba Victorani kertong ka kongres na jirang ba balajirani kertong UDP na nongpo kakong Magdalene Sakumi maulong ka kertong NPP na umsning bat barang kesai karsati kertong ka NPP na umroy na is kasihil kabadon kadnyo teliki constituency hadu menta hadu hendrungut ki MDC kinum yakunshu arngut na kine ki deki CEM barim kata UMDC kasela ubat tenwel kar bat uba latip langkar kongor MDC kanong thamai ki bala kladno dang shen kat baki sangut we pakim si ki bala keran dino kentup ya lebat menteri pementa ka sarkar jela uba poleng do na jayau uba share borlang maulong MDC na soyong ba runi wileng do MLA pementa bat MDC na melim bat ba martil en mukim MDC na mau kanro ladayat ketkum ki constituency na kasor kam ka ba mikmat da uba penyat sing sim ubadai CEM bamenta ami mujili da wepat ukertong hadin ba uniu rang ba ulajit ban le yakuno naka wepat constituency kata kanong thamai constituency kumta ki wepat ki MDC ki balapen kre ban aireng biang kentup ya uba lambor malngiang kum ukertong simet nanong krem ubala ino ya ka UDP uba rengkat lang lindem kertong ka UDP na lang kerdem lekro ka kongres Mary Karpuri ka kertong NPP nanong sekian bat ba Alwin Khairim Sakumi kertong ke NPP na Mausan Ram ubat Titos W Chen kertong ke UDP na Sora bat ba Mitchell Wankar kertong ke UDP na Laban Mau Prem uba Frantin Joseph Lakadong kertong ke NPP na Lain Krak Malki bat ba Pencingan NSM kertong ke Kongres na Maukar Pentorum Krak nangta ubat Tebor Patau uba Larai Banyakun kum kertong simet na Molai bat ubah lamprang bla kertong ke NPP na mau plang ding yei ha east dan west bat ha west kasihil kabadon sangut ki MDC hendrei ki bami ban aireng biang kilong satang arngut kata tang ubah bat scam rencat tiang kertong ke NPP na mairang nong klau bat ubah jambor war kertong ke UDP na paryong motarsan constituency kata ki laingut ki wipat ki bala keran dino kentup ya UMDC kanong stony uba Gabriel Walang uba day MLA katany nangta uba bajop ping rupi MDC ka Rambrai Jerngam bat uba Gigor Mertong MDC ka Motion Road ha sawes kasihil pat ki ban airang biang kentup ya uba karne so syang kertong ka NPP na Makarwat bat uba Pius Marweny MLA bat kertong ka UDP na Langrin constituency